Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 12 июль 2025 жыл Чүй облусу туғандар, Сокулук району Сокулук мал базарына келдик. Сиздер каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Биз сиздерге койлордон баштайбыз. Бааларын билип беребиз. Кана сода болуп атат. Канчага болуп атат ушул? Айтып коңуз. 4,5. 4,5? Мына 4,5. Сода. Кандайсыз байкес? Канчадан сурап атасыз? 18,5. 18,5 үч малды. 18,5. Семиз экен бирөөсү. Эттүрө экен. Сода болду байке? Ооба. Канчадан бербедиңиз? 16,5 сурап атышат. 16,5 миңден сурап атышат. Бербедиңиз. Булар эки тиш бузган, э? Эки тиш таза мына. Үч мал бирок. Рахмат байке. Канчадан козуларыңыз? 15. 15ден? Кочкорбу? Мына кочкорлор экен. 15 миңден сурап атат. Могу чоңдоручу? Кайсы? Чоң койбу бул? Могусуле 17. 17. 16дан. Жакшы байке. Сода болду байке? Болуп атат. Болуп атат. Содаңызды берсин. Ары кандай, э? Жакшы. Мынакей. Алдынан көрсөтүп коелу, достор. Туғандар, жакшы байке. Кой. А? Коз менен 50 миң экен. Мына кой. Коз ургач экен, э? 50 миң дейт. Жакшы. Канча бас? 7 миңден. Мына 7 миңден. Ой, кечири. Бул канча? 7,5. А? Рахмат байке. Мына койлор канчадан экен? Баалар 60 миң. 30тан, э? Мына козулар тиш буза элекпи? Тиш буза элек, бирок жакшы козулар экен, көрүңүздөр, ургачы. Номер калтырып койсоңуз болот. 706 менен 0706 менен 57 56 56, э? Бул койчу. Кочкор канча? 25 миң. Сиздер каналга катталып, видео лайк басканды унутпаңыздар. Муашта койлор бар экен. Байкем тиштерин көрүп атат. Мындай койлор бар экен. Жүн шотка. Койдун ээси барбы? Койлор канчадан экен? Койлордун баасы. Канча? 40 миң. 40 миң деп атыптыр. Буларчы? 50 дейт мына байкем тишин. Могу. Көрсөтүңүзчү, аз байкем да көрдү эле. Эки тиш экен, болду. 50. Мунаны көрө. Канча бул? 4 тиш мына. Бул 4 тиш экен мына. Мунун баасын айтып коңуз, көрдүмү? 80 миң сом. 80 миң сом. О, козуларыңызчы? Көрдүм. Койдун көрүнүшү жакшы экен бирок. Башты гарбандас кара. Мына, тугандар. Мощный. Сода болду байке? Сода эми 50 берип атат. 50-60 берип атат. 50-60 бербейт атасы. Номер калтырып коюңуз. 508 0508 менен. бар. Мына козулар көрсөңүлө. Аз номериңизди айтып бериңиз. 508 03 1983, э? Мына козулар, кана тугандар. Мына арашан козулар. Арашан козулар экен мына. Достор, канча айлыктар булар? 3 айлыктар. 3 айлыктар. Ургач экен. 4 баш. Бааларычы? Баалары 25тен ушулар. 25тен ар бири. 4 баш. Мына бирен экен, э? Бирен мына кулактар. Гарбонос. Азыркы номерге кайла берсеңиздер болот. Жакшы байке. Содаңызды берсин. Мына койду барат, жакшылар. Мынаны, мына разилестерин көрүңүздөрчү тугандар мына. Даяр, кошконго даярбы? Даяр. Даяр экен. Мына 4 тиш кой. Ооба. Мына. Мына кида беркиниз. Көрөрүңүздөр. Мына койду ис бар. Мына. Кимде ким алам десе, чалыңыздар ушундан. Сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мынакта эчки бар экен, сүт багытында. Ассаламу алейкум. Канча экен эчки? 30 сурап атат. Айке мынакей. Канча литр sütü var? 2,5 litr sütü var bir günde. Bir günde. Bir ele baş mı sizde? Ооба, bir ele baş. Nomer kaldırıp koymayız şu eski suraganları bol. Bir öyle. Ama koy kança? 30 surap atат. 30 surap. Rahmat. Turat baykem koçkor. Assalamu aleykum. Kandays bayke? Koçkor kança bunun bahs? 70 surap. 70 diş içi. 4 diş mına. Linyası var mı? 80 linyası iken. Baykem görüp atabı. Bas kança dediniz? 70. Артынан көрсөтүп коелу достор. Разилестерин. Кулак. Номер калтырып коесузбу? Айтыңыз. 500 85 63 47. 63 47, э? Болду. 63 47 дейт. Чалсаңыздар болот, достор. Эгерде алам деген бир туугандар болсо. Ассаламу алейкум. Кой канчадан? 30дан.
Tiштeri qanday bayke? 2 tişter mineki. Oylar da жақсы ekan, 30 mingdan. Онлайн сатабыз байке. Qanaqa nomerni aytib qo'yinglar. 706 0706 55 55 48 53 mana ushul 30dan 30dan so'rayotadi bayken, biroq bunda yetdi ekan. Qo'chqor-qo'chqonga dayin dayin ekan. Yaxshi qo'chqor qo'shsa to'g'anda qo'zlardan yaxshilardan olasizlar mana. Sezon boshlandi qo'zlar. Mana bu yaxshi ekan. Qanday bayke? Qanchadan qo'zlar? 16 qo'chqorlarmi? Yaxshi ekan. 16 mingdan so'rayotadi bayke. Qarangizlar do'stlar, Soquluq mal bozorida. Mana echkilar qanchadan ekan? Echkiler 7,5 8 молочныйлар. Молочныйлар 13 ga beradi ekan. Eng qimmatli mana. Ulog'i menen 13 deydi. Молочныйлар da bor ekan ichinde. Mana echkilar. Oyoqda ko'raylik, oyoqda qo'ylar bor ekan, qo'zuli qo'ylar bor ekan, yaxshi biz bor. Birindi mana oqsoqol tishini ochib ko'rsatadi. 2 tish ekan, 2 tish ekan, yaxshi. Qo'ylar tartib. Qanchadan qo'zuli qo'ylar ba'zini aytamiz. Bas 45 dan. Yaxshi ekan biroq mana 45 dan deydi. So'ndan ekan qo'zlari. Qo'ylar telefon aytib qo'yasizmi? Bunday desa satasiz. Bundayla bo'ldi. Yaxshi ekan. Barda qo'shsin ekan. Alto ekanda. Qo'zlar cho'ng'ib qoldi. Yaxshi. Eje bahası. Bu 12 ekan, bu 9 ming ekan. Bu erkek ekan. Bu süt bağıtındağı. Süt qancha beradi bu? Fakat 1,5. 1,5 litr beradi. Yaxshi. Bu qo'zlar kimniki? Qanchadan so'rayapsiz? 8,5. 8,5 dan mana. 1-2 oylik qo'y. 1-2 oyliklar ekan, 4 bosh ekan. Yaxshi, rahmat. 8,5 mingdan so'rayapti. Mana shunday ham do'stlar. Bu yoqda da qo'zg'olchilar bor ekan. Qo'y. Qanchadan bo'ladi? Bayga qandaysiz? Bahası. 20dan beradi. 20dan beresiz. Qo'chqorlar ekan? Bu qancha? Bunu 23. Bu 23 ekan. Qo'chqor, qo'zg'olchilar. Bu urg'achilar ekan. Mana ekoy 20dan, Ekoy 20dan bu qo'y bu. Qo'y. Qo'y qancha? 50. Qo'y 50 ekan mana. Razres, dakan ekan. Qo'y 50 deydi baykan. Telefon qoldirib qo'yasiz bu? Onlayn. Bunday satasiz. Meylingiz, savdangizni bersin. Biroq qo'zlaringiz yaxshi ekan. Savdo bo'ldi u bayga? Beryapti. Qanchadan berib berasiz bunday? Bu lek qo'zga 18 dan beradi. 18? 18. 17, 18 beryapti-da qisqasi. Beryapti mana. Do'stlar, ko'ringizlar, bozor shunday. Yaxshi bayga, rahmat. Bunday semiz qo'ylarni ko'raylik, etga. Qanchadan bo'layotadi ekan, tug'anlar mana. Eng arzoni qanchadan? 10 ming. 10 mingdan 12 minggachayin be. Mana ket do'stlar, 10 mingdan 12 minggachayin semiz. To'ylarga, quda so'yib to'sqinlarga, Mana. Telefon qoldirib qo'yingiz. 501 0501 21 21 06 06 81. 81 shaharda da bo'ladi. Shaharda bo'ladi. Shaharda bo'ladi. Qayrilsangizlar bo'ladi nomerlarga do'stlar. Buni oldingizmi? Sağlayın, yo'q, satamayman. Qancha ekan? Bu Sharpe liniya. Maşallah, Sharpe liniya, Garbonos moshnikini. Mana do'stlar. 40 ming so'm. Bosi 40 ming, erkak qo'chqor. Erkak, Tish buzala qo'zi. Qo'zi uni. Qo'zi ekan mana. Tishi ko'rinadi. To'g'anlar mana. O'ta son ekan ko'rinib turadi. 30 bertat beraytan. 30 ga berib aytasan. Qanchaga berasing ham ayt. 35 ham. 35 dastavkasi bor. Dastavkada bo'ladi. Mana uydan chiqmay telefon bilan baylansangizlar, shu qo'chqor oladi kestir. Mana razres buyruqlarini ko'ringizlar to'g'anda. Nomerini qoldirib qo'y. 503 mi? 0503 227 227 207 bunaqa garbonos. 207 Jang mana arashan boshlaganlarga. Jang arashan boshlaganlarga, mana. Bunaqa. Ko'rdingizlar-da to'g'anlar. Mana ke shu nomerlarga qayrilsangizlar, shu yigitdan olsangizlar bo'ladi ekan. Qildi ham to'g'anda. Ko'ringizlar. Qo'chqor qancha assalomu alaykum. Ya 50. Biroq Jon, boylu, razresleri var ekan. Ya, 4 tish ekan, dayar ekan-da. Qana, nomer oltirib qo'yingizchi, balki alam deganlar bo'lsin. 0708 81 40 40. Mana shu. Bulchi. Qo'zi ekan. Mana Garbonos. Basichi. Bas 40 ta bunda. Buni da 40 ming deb so'rayotadi, do'stlar. Urg'achi qo'zi, qo'y qilg'am deganlarga
çalsаңыздар, Горбонос. Көрініп тұрады эми, мына. Жакшы экен. Мейлі, ийгилик, содаңызды берсин. Достор, туугандар, кеттик андан алдыны карап. Мына достор, бул жерде козулар бар экен, мындай. Козуларды байлап кой турбай экен. Такса канча уруш чыгат? İçinde de var eкен. Kozlar kançadan bolup atат? Kozlar mындай. 15'indegiler 10,5'da. 10,5 mingden. Bular urgaç erkek? Aralaş. Aralaş. Erkek aralaş. 10,5 mingden. Aslında erkek koçkorlar. Surap atat. Esli kuruk ala turgan bolsa 9,5'dan götürür. 9,5 mingden berет bayken. Ama sırtındagılar mı soyuşka jaraqtılar. Bular 11,5'dan 11'den kılıp berem. 11'den kılıp beresiz. 11,5'dan surap atasız. Bular soygonga jarayt. Büt jarayt. Jaylodan çıkıyor. Jaylodan çıkıyor. Narındık eken he? Mana. Erkek kozlar var. Dağı köp-köpten ap kelip turasızmı şul jaka? Juma sayın köp-köp. Juma sayın tügünöt deyt. Mına. Arzan koz alam degenderge nomer kaldırıp koyuңuz. 702 0702 03 03 22 22 12. 12 boldu. Narından gelet he? Narından gelet eken şu sokulukka. Dostlar, mına. Tuğandar görüңүздөр. Tuğandar bul jerde dagы mo koronu көрсөтөлү. Koylar barбы, kozlar bar eкен he? Kozu koy, mo koy bu. 4 kozu, 1 koy var. Tuğandar 4 kozu 1 koy bar eken. Mına. Koy mıktı eken. Boyu 92. Uzunu, вообще uzun. Uzun eken görünüp turат. Mına. Dostlar, qarаңыздар. Tişi qanday? Tişi 6 tiş. 6 tiş. Bazıçı? Bazı 110. 110 ming so'm. Mana koy. Koydun gülü o sende. Mo kozların kançadan? Ama erkek kızın 35'ten, no karada kozu boyu 87 uşun. Şu kozu he? No kozu. Çoğun eken de bu koyday bolup turat. Linya gerbes. Gerbestin liniyası. Qarаңın basıçı? 100 ko bolsa berem. 100 ke bolsa berem deydi. Mo ekovi kança dedin? Narkı var 35'ten. 35'ten. Arqıçı, arqı. Kaçtan 30 bin? 30 ming kaçtan? Mana dostlar, uşunday. Bazarda, bazarda uşunday 50 talar. Emege jaraşa. Koylarga jaraşa bağlarını uqtuңuzдар. Nomerini kaldırasızmı? O. Ayt koyur. 504 0504 22 22 00 00 84 he? Ha 504 mi buldun mu sen? Ne? 504 dedin mi? Oşo 504 da sen aytkan boyunca 22 00 84. Mana oşo. Kozu kuş kozundan mı o? Yok жақсы kene. Қазы гербес дейді. Тиш жаралек қоз екен. Гербес линия дейді. Мұның уже қошқор қошқонға болау? Болады ова. Өте. 1-2 ayda tiş yarattı. 1-2 ayda. 2-3 2-3 ayda tiş жарат екен достар мына. Тишін ашып қойбойлы оя. Тишін ашшы шуны. Қана ой жигиттің гүлі. Авайла. Сүйретті бұл. Қана тишін ақырын көргізіп көрелші. Декем қарма. Мына болды. Kozu tiş. Мына ки. Қозы тиш екен мына. Açıla başladı. Болды. Kozu tiş var öyle galiba. Болды. Yok janayından kaldı. Еми жарат екен. Көрініп атапты. Семіз екен. Алам дегенде чала беріңіздер. Туғандар, ушу менен видеоны аяқтайбыз. Ката кемчилик болса алдын ала кечирим сурайбыз. Жақса лайк, жақпаса дизлайк басып койсоңуздар деле болот. Сокулук мал базарынан кой базарларды көрдүңүздөр. Ушу жигиттердин чыгарып коюнчу. Ассаламу алейкум. Канчадан козуларың? 35'ten ургач эркек. Кой кылганга. Мынаки 35'ten дейт. Линиялары барбы булардын? Ар кандай линиялары бар экен. Эми ушундайларды да издеп калган бир туугандар болсо, туугандар номерин калтырып кой. 0557 0557 18 10 06 деген номерлерге кайласаңыздар болот. Сиздер үчүн оңой да туугандар, мынакей чаласыздар, алам дегендер алса болот. Козуларды тартабыз да. Алейкум, иштериң жакшы? Канчадан болуп атат? 6 көрөчүдүн 25 миңден. Ар бири 25 миңден мынакей жүрүн дагы алып коюптур, жүрүн. Булар эркекпи, ургачы? Баары ургач экен. Мына жүрүнү алынган 6 баш экен кыскасы, Мына 6 баш туугандар. Көрүңүздөр. Мына бул жерден мына Горбонос. Мына ургач козулар. Bir жыл чыдап койсоңуздар, мыкты койлордон болуп берет буйруса. Номерин калтырып коё. 0502 88 84 Universal KG беле? Universal KG деген каналдын админи мына ушул жигит. Эгерде кой базарларды көрүп турамын десеңиздер, катталып кетиңиздер. Ушул жигитти.